Бүгін біз болса күндіз суығына қарабастан пранк тартканы чыктык. Sen görmüyorsun da, yok sividetin var mı işte o men alganımdı şey. Жоқ, ақша бар еді, мен сөйлесем. Ақшаң болса biz қақтан білеміз ақшаңды. Сөзім бар мияқта. Жоқ сен ақшаң қақтан білеміз. Не қатысың? Қандай не қаттайсың? Жемей тазым. Қиқырбай сөйлеу мақұл. Жемейсің. Жоқ қиқырбай сөйлеу Жоқ, мақұл. 1 минутта аз шақырып қой. Қана Жоқ, қойып тұр, аз тоғытты. Чонтоңмен түшүп калды болду, мен сага жөнүрө айтып койдум. Бүгүн сөз көрүп калбачы. Жоқ байке. Байке келсеңіз байке. Ой эмне? Башым ауыртпашы дегенде қандай байке? Мынаяқтан жаңа эле нормально 2000 сом салдым эле. Башты уртпачы деп атам. Мына мынаяктан любойдон сурабайсың деп. Андай не боласың? Не oldu? Не болуш керек эле? Өзүнчө сайдасың да, Сайдабай пихать этип. Бергачы. Не сразу ой дейт. Бизде мындай паточтук эмне? Коюп калсың да. Ана қалсың da. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз бир туугандар жана биздин YouTube каналдын жалпы катталуучулары сүйүнчү. Биз 50 миңге жеттик. Андыктан биздин каналга жазылып катталып лайк басып койгула. Кийинки максатыбыз 100 миң. Андан дальше кетебиз. Бүгүн биз болсо күндүз сугуна карабастан пранк тартканы чыктык. Ал эми Мирлан досубуз ден соолугуна байланыштуу чыга албай калды. Биздин оператор да келип калды мынакей. Ассаламу алейкум, улар кандай? Жакшы. Келдиңиз. Камераң дайырбы, өзүң дайырбы? Дайыр. Все, анда достор. Бүгүн бизден пранк. Кандай пранк? Алдыңкы мөрөттөрдөн көрүңүздөр. Брат, кашон түшүп калсың. Менікі жігіттер тотосыңар? Бақ ақша бар леді, алыңар 5 мың бар леді. Қандай ақша? Қадымды 5 мың бар. Анан? Алыңар? Азман қосап тұстай. Көрген жоқ сен ақшаңды? Ақша бар леді азында банктан алдым. Жоқ сен түшкеніңді айтып тұрады, қашан түшіп қалды. Балкым алып қойдыңар сіздер. Қандай алып қойдыңар? Түшкенді алып. Доказательствоң бар бұ? Жоқ енді білес, балкым сілер алды. Қандай? Sen görmüyorsun da, yok sividetin var mı işte o men alganımdı şey. Жоқ ақша бар леді, мен сөйлесем. Ақшаң болса біз қақтан білеміз ақшаңды. Сөзім бар мияқта. Жоқ сен ақшаң қақтан білеміз. Не қатысың? Қандай не қаттайсың? Жүрсің? Ақшаң oldu. Қаты кетсе кетіп бол, Сау алейкум. Сау алейкум. Evet, kamera katta. Ona getir қолына өтір. Я. Түшүп калды ба? Байке. Тотосоңуз байке. Тотосоңуз. Жаңы эле моякка байке бир 2000 сом салдым эле да. Bilmiyorum orada bayım. Байке. Koça oyuncu dedi. Жо сиз айттыңыз да тура түшүп калды деп. Ne lan aytma koyun. Жок анан буякта 2000 сом бар эле да байке. Koça. Эке тотосоңуз байке. Алган жоксуз байке. Yo, ne yapıyorsun? Ой байке, койчу байке. Койчу байке. Байке камера тартып байке. Карап болчу. Аман. Кол көтөр коюң байке. Биздин YouTube канал чыгасыз байке. Красавчик. Салам алейкум. Салам. Nasılsın? Aşkım, kayak battasın bu işte. İsterim mi? Kayak takı battasın. Sıcak ama olsun. Öyle karga olarak da şu kadar. Çay içkileri koyuyor. Çay koyuyor. Moja içelim. Çay içkileri. Ben sizge çay alıp gelip verip Oo. Olmayın. sayılı otasın mı? Sayısın ne oldu? Özüm rayonunda özüm sayılı oldu. Özüm rayonunda. Ne oldu? Özüm rayonunda bir hafta. Bilmeysin. Ne oldu? Kanto var ya. Qanday qattiq? Suysun mu bari bir ochiq? Ne oldu? Qanday emne qatdaysan? Kimsan? Do'stga men hozir mo'ljada bir xizmat bilan. Chiqir, ne bo'ldi? 20 bola. Жемей тазым. Qiyqirmay сөйлеу мақұл. Жемейсің. Жоқ, qiyqirmay сөйлеу Жоқ, мақұл. 1 минутта аз шақырып. Қана Жоқ, қойып тұр, аз тоғытты. Алло, жігіттер, местадамын.
ойлоп. Бірге. Абида жоқ. Жоқ, неге анда болмады. Бірақ дұрыс шығып жатқан сізде. 15 бала келе қандасы. Я. Байке. Келсеңіз Байке. Я. Америка, жоқ, ал сіз айттыңыз да туралы. Түшіп қалды сіз айттыңыз ба? Жаңа эле моякка Байке 2000 сом салдым деді. Қойсын. Жоқ Байке, келсеңіз Байке. Келсеңіз. Мен емнаны тидейм бе? Бұяқтан любойынан сұрасам біреу тидейді. Балдар, кім көрді? Я. Чөнтөңнөн түшүп калды болду, мен сага жөн эле айтып койдум мен. Телефонун сөйлөшүп баратам болчу. Жоқ Байке. Отпочу. Я Байке, келсеңіз Байке. Эмне? Жоқ, башым ортпаш дегенде қандай Байке? Мояқтан жаңа эле нормально 2000 сом салдым деді. Башты уртпачы деп атам. Мына буяктан любойдон сурабайсың. Жүріңіз ам. Балдар келсе. Нормально берип отур. Бол жаңа эле кошелегім түшіп қалды деді. Заблокировал, посадил у него с кармана выпало, блядь, тут сейчас хочет подписать меня, блядь, до благодаря. Анам түшіп қалды эле. 2000 сом бар болчу да. Бул Байке айтты. Түшіп қалды. Мен алганымды көрдүңбү? Ким көрдү мен алганымды? Ешқандай көрмедік, бак, ешқандай көрмедік. Мен жөн эле өтүп бараткан чөнтөңнөн түштү, айттым. Ой Байке, нан урсун деңизчи Байке. Ой, нан урсун апа. Атыңыз ким Байке? Марат. Марат Байке, тамаша болчу Байке. Бияк карап коюңуз Байке, не чыкпайбыз. Марат Байке. YouTube'da Зияш деген канал бар Байке. Ошосын көрүп коюңуз Байке. Жаман көрбөңүз. Салам алейкум. Алейкум. Кандай? Жакшы. Кайка ортасың? Кымда барып ки? Бияқта не бар екен? Кымдайкы жумуштарың бар? Айжамал дегенді танисың ба? Кайсы айжамал? Девушка. Сен жазып атат екенсің ғой соны? Жок, анда мен неге жазып келге? Мен девушкам болып. Мен сенің атайын ушул жерде күтіп отурам. Мени? Ооба. Айтты. Ооба. Мен мыякта экенин каяктан билем? Мен жүрмүн да. Мен ушундай эле жүрөмбү? Кайсы айжамал айтып атасың? Кандай жазып атат екенсің ғой сен? Жазган жокмун, ана кайсы айжамал? Кайсы жамал деген мен сага доказать етіп берем. Доказать этип бербейсиң. Сен не каттайсың не? Мен каттыган жокмун, сүйлөп атам жөн. Каттыбай сүйлө. Жок, каттыган жокмун мен. Айжамалга жазып атат екенсің Кайсы сен. айжамал? Кайсы айжамал деген мен сага айтып түшүндүрүп берем. Айжамал деген таныбайт. Жазып атпайсың, кандай жазып атпайсың? Кайсы айжамал? Таныбайсың. Кайсы дейсің де кайра мага? Жазган жокмун мен эчимге. Кандай жазбайсың? айжамалга жазып атам. Кандай жазып? Койбой эле эмне кыласың? Кандай эмне кылабасың? Не болду? Не болуш керек эле? Өзүнчө эле сайласың го, мага Сайлабай эле айжамал Доске. пихать этип. Доске азыр могу бир жерде районда каяка күн дебейсиңби? Любой жерде жүрө берем Азыр- мен смело. Бир ышкырсам 20 бала келет. Бир эмес 20 жолу ышкырбайсың мага, 200 бала так. Эркекчи? Эркекчи. Качып кетпейсиңби? Качпайм, Качпайсың ба? качпайм, так. Качпайсың атасың, э? Азыр токтоп тур Доске. Жок, андай токтоптур. Келет азыр. Ушуларга таянып атасың, өзүң суоң, Жок, өзүңө жооп бере албайсың, э? Жооп бере алам мен. А жооп бере алсам эмнеге тартып атасың? Сен өзүң качпайм дедің, качпайсың. Качпайм, Доказать турасың, турасың. Фрак, азат, красавчик. Тамаша болсаң. Сатып алып келсин. Доске. Доске. Келсең. Мо түшүп калды, сен ретинде турабы? Жаңа эле моякка бир 2000 сом салдым эле да. Бергечи. Не сразу ой деп өтүп. Сен мында папа сүйлөйсүң не? Коюп калсың да. Кандай калсың ба? Балдар чакырамат. Балдар келет. Кандай ана мына жерден? Кандай ана? Сразу сайладың ба сен? Оған не болду? Мал? Кандай ана мына жерден турган неменин? Жөн эле түшүп калды десе ол. Түшүп калды дедиң, 2000 сом алып кетти. Бергеле. Улан.
Елді естеймін. Geçin bakalım. Evet, kamera tak. Спасибо. Нежа саламатсызбы? Ну, ты пора öyle düşürüldün mü? Düşüp kaldı. Ha. Извините, девушка. Я только что здесь положил 5000 сом. Нет, вот тут она упала, я подняла сразу. Ну, я только сейчас здесь... Нет. Вот люди видели, я не брала. Вы что? Можете вы брала? Нет. Вы видели же? Ecesi gördünüz mü? Kalganını gördüm. Ha içinde 5000 som algan yok mu? Обманываете, идите. Я извиняюсь, девушка. Мы это пранк. Это пранк. Tamam. Балдар. Келсеңер. Жаңа эле мояка 5000 сом салдым эле да? Жоқ, біз алған жоқпыз, байке. Что такая система, да? Типа вы роняете, мы вам должны давать деньги. Жоқ балдар, мо реально салдым. Эй, байке, мы же вам сказали, вы уронили. Все видели, да? Бергесеңер балдар. Тоқтабал балдар. Тоқтасаңар балдар. Эй, байке, бізде жоқ. Жаңа ким алып калды? Мояка жаңа эле салдым эле да? Жаңылы салдың ана уронили, да? Эми силер айтып атпайсыңар түшүп калды деп. Сен айттың да сізге? Атың кеп? Может сен алдың, сенен көріп атамын. Байке, вот смотрите, камера есть, да, по-моему? Давайте зайдем посмотрим. Камера? Нету, да, камеры? Ну, значит, все посмотрим. Жоқ, тоқтасаңар балдар. Камера бар балдар. Камера бар балдар. Мына. Болды. Ардактуу биздин каналдын жалпы катталуучулары, видеону көрдүңүздөр. Күндүн суугуна карабастан сиздерге бир аз да болсо дагы жылмай тартуулаганга аракет кылдык. Айта кетчү нерсе, каналдын статистикасы боюнча көрүүчүлөрдүн 90% видеону көрүп, бирок каналга жазылганды унутуп калышат. Эгерде сиз ушул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда жазылууну унутпаңыз. Коңуроону басканды да унутпаңыз. Себеп дегенде биз тарткан пранктарды биринчилерден болуп көрөсүздөр. Биздин каналга канчалык көп катталуучулар жазылса, биз мындан дагы сонун пранктарды жана мындан дагы сонун проекттерди тартабыз. Ар бир жазуучу бизге маанилүү жана дем күч кубат берет. Биз буга чейинки пранкта эмне үчүн Мирлан пранкка тартылбай калгандыгы жөнүндө суроо калтырганбыз. Так, ардактуу достор, биздин Мирландын кандай жумушу чыгып калды? Биз билбейбиз, жанатан бери бирөө чалып аткан. Биз сиздерге суроо калтыралы. Эмне себептен Мирлан азыр кетип калды? Же бүгүнкү пранк өтө кооптуу пранк дегенге шылтык каппай кетип калышы мүмкүн. Ал эми калганын болсо достор, сиздер табаңыздар. Ушул суроонун жообун бул жакта турган Ырысбек Исмаилов деген жигит туура таптыр. Мирлан бир досуна убада берген экен, бир жумушту жардамдашып бүтүргөнгө. Ошол себептен Мирлан тартылбай калган. Андыктан Ырысбек Исмаилов, сизди куттуктайбыз. Номериңизди ушул видеого комментарийге калтырыңыз. Мирлан сизге өзү 300 бирдикти салат, жана сизди куттуктайбыз. Жана ушул пранкты тартканга көмөктөшкөн 312 студиясына терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу достор, эгерде видеого жана сүрөткө байланыштуу жумуштар болсо, дал ушул 312 студиясына кайрылыңыздар. Сиздер менен бүгүн Зияш Турдубеков болду. Кайрадан биздин пранктан жолукканча сак саламатта болуңуздар демекчимин достор. Ассаламу алейкум.